Ni kunogoka nkoro gwa kariba nteru chegembe nyuma gikundi kimwe kia andu kimbithi na rita Meru Future kubangania gikaro kia ugima bwothe kiria kari ni untu bura bukuchirite babangi ba kariba kenda kuthimirwa mirimo mwanya mwanya gutina mari kuringana na kiama ba gikundi gike bugite bathithite bobo kenda kumenya babangi ba kariba tiumbaga kwamukira utungatani untu bathina ya mbeche iria bari nacio. Dennis Mugendi gatwechio Yintu kuinene kiria kari ntere ni isi ya igembe arebombeti kwa mukira utungata bwa ugima butina mari kine kema iritatu igembe centro mubango baretiri ni gikundi kia antu babethe yikumenyekana na rietwa Meru Future ato yake ane kema iritatu ruari iembe kuya turetete Mindiko Camp kuya utethia antu amiru ba iembe kwithira iembe irorika mimuno Meru na inya Kenya irimenyekanite nontu bwo kumbwa imurimo ya nyimba yaetwa cancer ito ira kumarukiri tukurethiana ndaitari mwanya mwanya antu betu botethuka antu betu bakwana ithimi mwanya mwanya tukaria ikundi kia mbeo mbithi itukwenda change narrative ira yombeka kwithira gukirwa Gen Z kana antu babethi beicenia mantu maandamano agi iturenda kuonania that Gen Z te maandamano agi bendrete kunya weti na mbere bwa community bwendeka kwenda arwa ningua ngwiretu muno nonto bwa uraboretere nduma zeta nonta ibirwe bwite artubete bwita bura kuutatia kureta matibabu ndawa no mwangambe kenda tibi wa nyani nonto bwa mirimo ro mbaitie nonto mbeteta sibitari itarira ya na nimpa indawa na ntente kora kolole anda dhuma pressure ndego dhuma pressure ndono ni tena pressure ndaimona mno alafu ndego ariko dhuma endi bare ondhima bamberanga ba muntu sindano ndabera onite muntu asindano ende oni nkora antoba wero antoba be tagithimi bibi amno wedo na pressure ku ya merithato odhima kaetho na endriegu ibakuthimana banda kumuntu sindano kamuntu ubatu bunene kiri mubango chu bali athirani wagu bwa mbesa na baliuga abaligari bakaligarukania asiasa ba murigo jojo igembe na kinyameru iri yonthe tontu bakubeta gutetheri mubunge umwaki tawenda nikiri uria batethetie na kinyagutuma mabisa ba obisi yawe kiri mubango chu ofisi yetu ya mheshimiwa Dan Kilito apati na ikundi kia Meru Future Association kina aritwa ba universities mwanya mwanya kenda tumba kwithira twina visa Mindiko Camp nkumema ingi muno itukwithira twita sibitari kwa tukaturira ndawa na ara counter weta waibwa kintu kiwa weta kora ndawa kwa utona muhimu antu wetu batangazire na tupatire na sibitari twina ciaru ari in consideration that turi aritwa ito akolokirite challenges nyingi muno imwe finance itombete kuandika barua kia nene baba ingi muno KMCH ba EMB bonthe bebutini itwetira arake clerk of the assembly tomuthani barua cio nambu enete okine no TMC inyomora kinya kiane kiru ari antu bara botethibo ibo yarira bo baromba kura inya bo bwa consider afye ore kintu kia mbere ito andikire barua ke okwe MP bonthe lakini ke MP bara basoketie njera kana MP rombe to support omo kinya mbu ani MP o egembe sentu tikuwa kwena antu bomete mutuati begembe not kwena antu bomete south ba mawa ibo kari aru ari na batethuka lakini MP bara to bandike barua to ingi ba respondete ito andike barua nya ke county leadership yonde to andika ke bangavana na deputy governor kunkatha hiyo tinyo mora respondi bonde bane ontu bote ba maana kana afye mto mwembe ite maana kana mumiri. Dennis Mugendi Weru Weekendi kienine kia mairitatu igembe centro county ya Meru.